Awak helikopter K-52M melancarkan serangan rudal terhadap tenaga kerja dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 23 September 2024. Menurut laporan pengontrol pesawat, personel musuh dan peralatan militer lapis baja terkena serangan akurat. Ini bukan pertama kali militer Rusia menyerang pertahanan Ukraina dari atas udara. Pasukan Ukraina tak mampu melawan. Militer Rusia klaim serangan di arah ini berhasil. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Awak BMPT Terminator kelompok pasukan pusat sebelum melaksanakan misi tempur di garis depan melakukan latihan di tempat latihan di area belakang operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 23 September 2024. Personil militer berbagi pengalaman, teknik taktis baru, melakukan mengemudi berkecepatan tinggi dan menembak langsung. Terminator BMPT adalah kendaraan tempur terlacak pendukung tembakan multiguna dan sangat terlindungi yang dipersenjatai dengan 2 meriam 2A42 30 mm, senapan mesin PKTM 7,62 mm, 4 ATGM dengan sistem panduan laser, serta 2 peluncur granat AGS-17. Sistem senjata BMPT menghasilkan tembakan dengan kepadatan tinggi dan mampu menyerang hingga 4 sasaran secara bersamaan. Машина как бы вообще безотказная, работает хорошо. Вот, то есть стреляет метко, четко. Вот. То есть работаем и с АГСами, и с 30-кой ПКТ. Работали на Авдеевском направлении. Прикрывали также и пехоту завозили, прикрывали их. Танки Т-90, М-прорыв. То есть работаем совместно с танками. Машина уникальная, является основной машиной поддержки танков. Различное вооружение. Основное орудие — это 2 спаренных пушки 2,42, 2 АГС и 4 ракеты против тяжелой техники, такие как танки Абрас, Леопард и более другая тяжелая техника. Внутри экипаж 5 человек. Единственное, чем отличается от танка, экипаж больше, 5 человек. Это добавляется 2 гранатометчика у нас. Боевая машина хорошо работает как и с пехотой, помогая проламывать оборону противника, занимая лесополки противника, так и хорошо работает с танками, прикрывая танки и работать по легко бронированным целям на дистанциях до 2000 метров, так и по тяжелой технике на дистанциях до 6000 метров ракетами. Машина довольно интересная, очень с хорошим вооружением. Основное орудие — это 2 спаренные 30-мм автоматические пушки. Над ней установлен пулемет 7,62 танковый ПКТ. Имеется также еще для установки 4 птуров. Есть 2 30-мм автоматических АГС. Вполне очень мощная машина. Самое, что в ней хочу из больших плюсов, на ней самая лучшая броня в мире. Она довольно даже крепче танка. Awak tank T-80 BVM menghancurkan titik tembak Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 23 September 2024. Dengan menggunakan kendaraan tempur berkecepatan tinggi dan kebisingan rendah, kapal tanker tersebut berbaris ke posisi tertentu dan melakukan serangkaian tembakan akurat ke titik tembak musuh yang dilengkapi oleh militan di bekas apartemen yang ditinggalkan oleh penghuni gedung bertingkat. Segala persiapan dilakukan dengan sangat matang oleh kubu Moskow, hingga
mencapai serangan dengan hasil maksimal seperti yang terlihat dalam rekaman. Video ini jelas menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Selama beberapa hari terakhir, militer Rusia terus konsisten melakukan perburuan pada lubang persembunyian angkatan bersenjata Ukraina. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 23 September 2024. Militer Rusia mengaku geram karena sekelompok tentara Ukraina tanpa rasa takut terus berusaha menerobos pertahanan militer Rusia. Tepatnya di arah Pokrovsky, militer Rusia menyerang habis-habisan pertahanan militer Ukraina tanpa jeda. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, posisi Ukraina porak-poranda dan ada banyak korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.